عثمان الزنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یوسس نازام تر یعنی زکور آسن ناجس مز رسول کریم تلا ون میانی جوان ون میانی بزرگا توی پیوسنا عثمان الزنورین تو نور والا کیا یہ ذکر نماز کھاڑا دی جس میں دائدار صلی اللہ علیہ یا میانی محبوب میون گر دیزیے سارنے گسن چھو سون دیجی ان فرمونس والا والا کان پروائی نہ چن پھلینی دو والا کان پروائی نہ چن حدا گلی تیاشن سیام دے حدا امکون آشن سوری سجومت پنن دربار تیاشن سجومت مین دائی نبیم تل پننی یار پنن یار تی دلین سوچ پننی شابہ دلین علی المرتضی دی پکن بوٹ بوٹ یم دی پکن پت پت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یام تناول کرخ عثمان زنورین سنی گری یام نعمت کھیا یام تناول کرخ اجید را واپس میون تائیدار حضرت محمد رسول اللہ مگر عثمان زنورین چوز پائی مبارکن نظر تھویت عثمان زنورین چوز پائی مبارکن وشان ادل میانی محبوب زوبن دیت من پاین ادل میانی محبوب زوبن دیت من گراین تساین میانی محبوب زوبن دیت من جاین یمن جاین پنن پائی مبارک تراوان نوسخ وند ہوسنا تلا بنیو سری وند ہوسنا عثمانی گنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یل پائن جوشن ٹوٹ نبی جز دبن عثمان زنورین پائی مبارکن کیا جین وچان دوبنز وچائی نامیان محبوب ناز لگیا بلائی بند یا پنن زو کنشی یا مہمان تس نیرسنا پت پت سوچ کنشی یہ نا مہمان چورن دون بیس یا پوزن دون بیس شدہ بنوائی گشت کین کین سوچ آسن ناز تراؤ تھا چھوڑی ناز مال جت مچنم خداین اولاد جت مچنم خداین میں گزل کمی تھامل خداین ادا وی کیوں کرک یم پائی مبارکن کیا جگ نظر تھویت دپن بہاز گندرا وی قیدیا قدم تلخت تراوک بہاز گندرا وی یوڑ آت کھلی مانی رکھ بہاز گندرا وی قیدیا قدم تلخت تراوک اللہ اکبر نا کرکیا کرکیا آمیانی ابو عثمان زنورین کرکیا دپن آقا غلام از کرائی اکس اکس قدم تلنس تراونس آزاد یا رسول اللہ غلام کرائی چھوڑ مات آگئی یہ تو چھو مہمان جن چیز پت زور دوی پہل دے بیائینا وارا ہے کل یا قدر عثمان زنورین کرن آقا غلام کرے آزاد میانی محبوب صلی اللہ علیہ وسلم مگر اتمنزوس بیا امی سولدہ ولی المرتضی تو یہ گو پریشان یہ گو گشتہ یہ گو روی مبارک بن کن ترائی تھی گو بن گا نبی صاحب گو بنن دربار ہم یار گئی بنن گر علی المرتضی گو بنن گر مگر فاطمہ زہران یا نظر ترونس دونس میانی سرداجو بلا گئی بلائی ٹھیک شکن کے نا غمگین کیا یہ جھک نا میانی سرداج پریشان کیا یہ جھک یس علی المرتضی کرم اللہ وجہ سبحان اللہ سبحان اللہ ادل میانی سرداج پریشان کیا یہ جھک یوڑ آسان تگندان گو یم غمگینی آثار کیا شی لبنی ون روی مبارکس دعوت ہوسنا ٹھیک مینس بابس نہ کا کمی گیا حدا کا کمی گیا دپن کمی کج روز ادا کمی کج روز تجنے کا کمی روز دپن دل کیا چک پریشان دپن بٹی انہان گر پنن دائیدار مگر میما چکال چن سنگس دل تراؤنست طاقت
بدیانان پنن گر کائناتک دائیدار مگر انن کد پاش میں چھن دود طاقتی میانہ سرتاج بلگئی بلا یہوئی کم چھیا گرواجی تیسنا لختی جگر رسول اکرم یمس نکرون حضرت محمد رسول اللہ اتھی گسا فاطمہ نیروا اور جمان تو گڑ اتھی فاطمہ زہرا ٹھیک شوا یمی وجہ من ذلیل مرتضی کرم اللہ وجہ الکریم یوئی کم چھتا یتمت نایائی پریشانی چایا نبی صاحبان گرد داغ تھی جم کنگن حال کی جوان حدا کنگن حال کی میانی بزرگ بابند ایزو ینادہ بخمیون پوس گوزائی دوست نبی صاحب نے اسمہ بطرس کس زو وندائی نبی صاحب نے تم چھو من بزرگن چاند کرن اس قبول چاند یم دعوت اسمز آسیون تھاون مولود اسمز سینی خضر کرنا قبول رسول اکرام گم شیا انہون کہت بیٹھ کیا پروائی نیوت گم کیش برن کاج دعوت رسول پاکس مین البابا دب مین بابا کرز میون کرز انک تشریف مین نبی صلی اللہ علیہ وسلم اے فاطمہ سکجنک سکت بدعوتی گئی چانی کم کھاونی گئی میں کم مگر فاطمہ کی ہی نہیں چھن تمہیں گھت سے فکر کیا شک بارا تو چھو میں کن سیارہ ما گو نندر ما کھت تم ساتھ میں جو پانے پوز میں تو پوز اگر نندر کھت سیارہ گو کوئی پروائی یہ فٹ نہیں جاؤ نکی تو برخان نہیں جاؤ پتہ لاشتہ انشاءاللہ اٹھی کرو بان کیا پروائی اولو شریف تے پڑھو بس ہوئی ٹھیک شاہ انشاءاللہ ونی سری یا رسول اللہ گشن از روز حضرت رسول آکر علی المرتضی کرم الوجہ الکریم دائی پاید حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ دونس مصلح اوزی مبارکت کرنس رجوع کرن اللہ اکبر سید توبن پروردگارس دل میں آئینی خدایا میں کہی گشی برداشت میں روز غمگین علی المرتضی کرم اللہ وجہ الکریم اے میں آئینی خدایا تجھک سانی حال زانن سانی کری چوئی نگی مگر میون سرداج گوئی میں اس بابا اس دعوت دینے وہی کیا کرہا تم اس پیوم دلس مدار دینا تم اس پیوم شابشیا کریں سپیوم نبی صاحب الباب صاحب سوئی مگر خدایا ان اللہ علیم بذات صدور تشک زانن سانی گرچن دیود تشک زانن میانی گرچن مینس تائیدارس دعوت کرنا سمکان طاقت سونی قوم گئی دعوت دین کھاوی گئی چونی قوم یا رب العالمین مسئلہ حوال کمیس اچھا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم چو تشریف انہوں اور ایک دان لکھن کتابر مزامت جبریل امین سوز پروردگار ایک اسا کچھ جنتمز نعمت جوڑی یوڑی چھوئی میں کن چھو سہری یہ گئی نعمت یوڑی جنتک دستر خان تی یوڑی یہ وقت نصف حلی نہیں جائے ہے نعمت یوڑی دستر خان تی گوڑی سوری گو یوڑی اچھوئی خدایشی سوری حوال اچھوئی پانے انتظام تھے کائنات اکتائیدار تشریف پنن یہ لانگ نسمزاش ووتمت کائنات نبی یا آزا شمن لکھتی جگر کوئی ہن دعوت آزا چم تمیز باید مدى زراسنی گر دعوت جل پلشرات استروناش آوازی میدان حشر کس میدان اسمال رب دا بکھو میدان حشر اسمال جماغ سنوالو تلا پننی روی تریو بن کن نظروں کو بچاو جکاو آنکھیں بند کر دو اما یہ کس حالاش خدای کیا دلیل تو چھونا معلوم میں نس نبی صاحب
یہ لختی جگر کوری چھ پرسرات دارن آنل خدای وجہ کیا یہ شہنا سوئی فاطمہ جس کو دنیا میں نہ کسی نے دیکھا ہے نہ اس نے کسی کو دیکھا ہے لہذا آج دگشت نہ کہوئی وچھن آج دگشت تینی گری شدابت جلوہ گر گو رسول اکرم تو یہ شش کتھا وہ چھو گسان کام بزرگ چھنا گسان پتہ اگر اس کا پوس پتہ ہی لے نعمت ہے مکان اشتیک دم یاز گو میں یاز گو میں کوئی آز گو پھلے نیچ ایم شنا یتی کرموت یہ کوئی آئین آدم نبی تیزمی آیوم صلی اللہ علیہ وسلم یہ یتی جندج نعمت آئیس ایت مشک آئیس ایت محترم چکو ہو بشن چھوا میانی و یارو میانی کورین گری کوتا مشک شیوان یا کمو نعمت آشن رحمت ایت کمو دستر کان تیاشن بچامت نعمت کمی آیاسی تنبول یام کائنات نبی کرالیو مرتضی جگو بھئی خوش گشنا یلی نعمت وچن آئی کھن جم دیوشن می آئی مگر یام کائنات نبی وابل دراو تو جبریل امین دیاو علیہ السلام سلام علیکہ یا رسول اللہ اے میان تائیدار رب الکائنات جی سلام فتزنی عثمان سنورن انداوت تجگو اکا غلام آزاد مدگو یدگو نغلام آزاد کے یدگو اکا گناہگار ایکس قدم وارکس آزاد اچھوانا محبت اشترا اشوانا توجہ تھوئی برای مہربانی یمن بچ کرنے ایک صاحب